Ebusiafo aha emergency Ghana TV eso ebusiafo ba so na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de ama me didi se baby bia wo bia nyama e koso ye e de ama dani de nia me ba so na me se emfaseda e ma twedi amponyankopo esanse wetimi ahwe so ama de pa asanso achi ye biom na ebusiafo na minim se so obi bodua na oka asem anase ogina bibi so e ka asem na de no nye ya eduabo etimi ba so na minimu da se nipa no ebo udua no se uye se ya se enye de enyaw na de no wanya eduabo no etimi nyaw minti bi da ene story aba kamensa e wo Lawson TV busuafo be man se one ne girl atena for some years nie na be man no abeyare amo mu kwa bia o mu se oba no e na wabo ni dua eni ntine ne ya nua ba mafia eto ne nsa e de fle oba no emenne oba na ba betena Lawson TV ono so etreche ni nsemu etebusiafo ye nsem anyekọ na egotie mu nsem emma na social no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no e de ama me kam ho na ekohwe video no efie da etwa mu no yenua be masame e de nisuo mukai ampu cheche o se me dim tiri beje wode nisuo bai a ne ho po checheche o se abaye bi abonitwa samtuga na te say Miadum. Brawo nim ne kasa kese ma me wae. Nyamiadum me hoye. Mente o kasa. Nyamiadum me hoye. Nyamiadum hoye. Enne ni fiada no de enne ye. Lawson FM. Ene ye ohun. Ma me na te say. Yankopon adum o. Na say na apomuden no esitie. Apomuden no de nya yibia asa. Ensheda nkoyi bia. Still na. Pacho. Still na mu ginam se Jennifer duabon na ye ne sa. Me pacho me ginam pa. Dintie na ama wanya gidie wo mu dendenden se Jennifer duabon na ye obey sei. Me pacho ba bia ye de ni beko bia. Ye se oba na abonudua. Oba na abonudua. Oba yi nso Jennifer no nso na no wone ne tie. Nti anu na ema me gidie. Se Jennifer no na abonu. Jennifer nko na onim se one ne te ho. Me pacho ono nko a. Pacho. Na se ohu Jennifer se owiawi awoto samtuga owiawi awoto hwe Jennifer nkete Jennifer nko na ane ne te a oni ni nya asem a waba odua same kasa kese mame ono nko na wo gide o mu se one ne te no 96 ono nko na unim Jenny et saying enjijin dem tena siye why enti bra Facebook ne so Jennifer aba ai oba tuntum na hanna why same sresre ohu Jennifer ne ni age wo sresre eti say kintina wona kasa mame why ne ani abre edua no say na osi ball no acho ono ne di kan ball me ana me so me ball ni bi o kan say susu chichi hu aye nchi hu ye ni abre ne eti apa meka waka me say se fi sem ne netina ye na mafa na chi da Antoine ya mane pechi number 4 ani mindi nti waka we na me so meka ne say so ono so ka akopɛ me ba no na ono so di nan se so onkopɛ na ono so subiri so ne ne bedi sana obo odua no mepa chwan okay sam tuga okopɛ ne ba no school daughter sam no okopɛ no Pacho de bi no. ani ede na dua ni nya 96.3. Mami what did you abona say Matias ede na wan kopɛ no ede na dua ni nya kasa yete o say se ana sesi duaboni so biem kire no ono no ka me say se fi sem ne netina yes ma fa na chi akwakofa be ma bi da Antoine ya mane pechi number 4 ani mindi ana me so me ka ne say so ono so akwakopa me ba no na wodi na so onkopɛ na subiri nso ni ono so ndi na wafa na chi Lawson FM. enti dua na enya wo pasha na sam to ga ede na ne de ne usim se ne duabo na enya wo Baby epeko bi ya omso ba. enti oni school daughter no okopɛ no Baby ni school daughter man ko pe no. enti ede na ne dua enya wo mami wo so wan kopɛ school daughter ede na dua ne nya no nso ba bia meko bia nso ye se abaye yi na abonudua
Emma so far ye call no hokra no so for no frɛ abaye. First day ye call ye ne de any wo frɛ no wo fine. If you hon mo ye frɛ abaye yi frɛ no. Wo papa ayi me bayi papa. E frɛ abaye ya. Wo hu se na the number no akate no. Won fa da. So for no frɛ no a wo hu se so for no number no akate no. Won frɛ no da. Na so for no eye ye obeya. Sa na ekoso. Ya ifiara na de ba ha no. Na dua boy o mo boy obey nso o se wo nkofa school daughter bia. Enti same adua no e wo se wo ka no kore. Wan ka no kora ye ntimi na ne dua no. Se mo susu se Jennifer dua bo na enya wa. Jennifer nso se school daughter no wo pe na e na dua ne nya wo. Won so se wo mpe ne da. Mpe ne da. Mpe school daughter ne da. No country so open. One country you can buy and so open. Me. On can't ena mami busa no onya no. Ka no kura ne hu baby e dey to. Ye hunu ne aye beye. Ya one country buy and so open. In country na. Woni na ni nkomoda. Oh, nkomoda me ndi nkomo. Na woni na ni nkomo te se obi a wo pe no. Onse obi won ma won pe wo nanso nkomo onu udie no o chen se ono na dadam. Ah? Kasamaye. Yetie o. Ba so daddy. Ompe no. Jennifer na ede na baba what say wa wo school de. Wo ko twempena. Ekobo ho udua. Na obo wa awoso egu ne so no. Enya awoso ketewa. Me busa o ya no. Young girl to say. Kasa, na onim kasa. Timi bie wa no bodua wo be ma ho de. Paso ono ne di kan start e on ne boy na me so me boy ni bi. Enti di enti na omo frɛ wo ma. Paso ofre me like ono ankasa efre me a ensem aye okeke enti me hu ono na baby ana me mfa. Ensem ben na oka. Oh ofre me a otumi ka kye me say me mama na ebre me ma like me behwa ma na wu enti me ono no wu a ne sama ba be kye me ono no wu a we ba be kye me ne ade enti enu ti me hu ono na baby ana me mfa cause no se wa turn the phone enti no de nko for phones ne frame me. Me pa cha na phone no so we. So phone no so ana ofre wo. Ada na wo mfa. So for the frame me fire. Me catch any say so ko hwem na so hu say ye me a one frame ba na hu ni ko bi. So for no ofre wo to aso be mprensa se mpre nan kula. Emu bia wa mfa. Wo papa nso wono nso frɛ. Wo frɛ no wo frɛ no so hu. O papa number say pe no akata. So me ni papa ni number. We know o papa number. Pasha dabi. O boa. Na kan no kore wate. Me ni papa number. Kan no kore. No papa no ofra wo da bia no ofra wo e wa abra wo mfa uhunu sa no number no akate no uhunu sa papa number no akate no uhunu sa sofo number no akate no ha ada na ayesa kan no kora wate na no huma no wo bre enya hwe kora no wa hwe oda wa yisika ma to bia ne edita nti kan no kora ne nane o se enya hwe kra wa he oda enti no kra bi wo ho no ma Jennifer mu mienu ne same na mo call ma agro na ma mi woni hobi enti no kra bi wo ho no mu a mo nka no kra bi wo ho no mu a mo nka 96 na ye hu se dua no ye kwa akodane na se no kra wo ho na se mo nka no kra same se wampa abaya ida na wampa abaya ida eye den ana dua nya wo no ne wudi fonti na nya wo de na enya wo Panina so amadu answer e bia ma peba ne ba ne dawo no gina ne sei o bo ne sei dua no bo ne sei same ko beto ge for floor e won me honam ana o ka Lawson FM 96.3 the friend there ko subile kasa subile enemy nya o ne sei nenye school daughter mpo na emo moba foforo na wo sa akọfa no ana wo kofa oba foforo ani wo pema wo sre ye be me dwamanfo me nto sabi wo pema ade na wo yesa wo pema wo ye be me dwamanfo enti adwaman ho aketua no wanya no wo sre me Jennifer Baba na akwoto nso one ne wo. Me pa cho so asem na wo kan last year asem. Last year asem bi e won bia ye ka.
enti kan enti last year November no mu honom baby ana me friend no na girl bi peke na girl no ka che me say oh samene kwa akoto ediane abrani nti na nwumre no mu hono na me fa aka na me ko no ne girl na na e wo honom miju ho ma mboni dia like eno no ma break up by sansi din ko me sansi settle santi nine say dia bona sem na waka na ending of May this year ya ending of May ya na say dia bon to kan na oboni dua wie no ne na sa ehia pacha dabi one ni nhia biem pacha dabi ono nso se enye school daughter ho dua bona boy pacha ye no a mumie no mu ye bio ede na pesa okaka ha mumie no nyina mo nka no kure asem no nso ye hu no kure na ye ntimi na ne dua no we say a school daughter we nso say oba foforo kojo ayi bi e wo bo bia kan na nya ho de na ho kire wate ka na ho ntaw dana de ande wa mu dia nani oba ben ya sam tuga na nya dana de na so obetu phone call ya wo fere boy we say wo meboro wo mebo ya onu wo nu share pag ya mank ya baba bo wa udwane bae nya no ho Edio Lawson FM. Sam tuga se bra me bere pa nya sam ketewa ogodu dwa na mama me bre wo kan so anu osere ogodu te na mama me bre efe wo kan no osere wo se be ayi wo se ba ho mo be hunu dana no enu otu ni fun ge yi tu ni fun no di ko ni kuro mu ana me be itu ane so wo kwa akwaje fun no nti wo kwa ya no ne ya se ge yi efere boy ya wusi won mu ene ne na fofo se mami ade na ye be pa che o na nka so ofre boy ya osi ho inu omo sore kwa be do mada ni dua oma kwada ni dua na mai se me pa che wote hoi se wo me bodo me bai nti e ho no fon no ho no ene dua bo no e be bae phone ho ne dua bo be bae enya phone ne ho Jennifer kentre ho ne ka de wom bia phone no ho de ne de dua bo bia ama phone ne de na chire no yesanso di nkomo kra ma yesan kwotena kra ma na me san kwota no me ade enya phone ne de no be ye May ya ending of May ya wansem na eno na di side dua bo ni nyina ba ye May ya May mus ne se phone ho asem ne de musa no wansem de twem kwa last year November mu ho no baby na phone ne de no ba na abrantie no wase abrantie te say Pacho nyame adom ho. Ona ye body guide a o guide Jenny anka okoko ntokwa no. Debi. E de na oni mu asem nim. Me last year no say you kase phone. Me wo na no ne friend no yare. On the friend yare no mo hospital. Timofia and the friend me say obi aba so obegigi ni phone na me say sesen na obegigi ni phone. Tim me friend say o wo hia nipa ne beji ni phone. No say wo ba obe friend me. Me ne neti area. Mafani say me nya say ufro mu fia na okoyi fie. Timafani say me na me say phone yi all this kabai say me nkoto phone na ma no. Usika kra na nso me so me hu say me nya na nti. Me so ne to phone ti ade nti no bi so obeje phone. Ti ono ka jen say obeba obechi me obechi nti me call no man ka say bi man bi sa no ho asem bi. Ti that day na nyume me wo ho na number bi frame me. O frame me ai. Me na me say me ba be bu no na me say me sesen no cheche mu say ono be je phone na me say na wo frame ya nyabote an me ye bema me nye bema ono be fast squad free pechi abebu me o be ko me ya o de be ko say yindi se techi my baby e betimi aye me ono padi opebi betimi aye ono pechi number 4 ni bibia ntimi no timi o kaza asem no ono eti ono man kasa ma anya ne hwe man ka hwe na me so me che say ono betimi aye bibia ne me medikan timi me gya me de no credit me de ko jai Odi ni ko jai me de ni ko jai say so no so be me bibia ayeka odi ni ko jai hene me de ni ko jai obi ben me de ni ko jai me nipa bia me ni so ye conform me de ni ko jai no enti wodi abrantie ya ko ja me de na ma sa atem enti your friend so oyare ni ayare me mesa ko say nipa na de na oye ma oye no okoi se yenya ne den yensan me ka jen so omon ha ne keke ne ma me omon ha no sesei ha om chreche mu ma me omon ha no omon mani like omre no hu se enya obia me wo frame me nya oboni so frame be di me ko me ntimi frame didi watem enti o frame didi watem o frame oye me pa e ka se me a ba 20 me nya 23 this year oh ade na mma brabo ye ya sa ono na ma brabo na o frame ono ni didi watem sa me wo frame didi na tem kanu kora o frɛ no didi na tem o frɛ no didi na tem ensem ben na o keka kire no
Me nstem bia yi kula atende die bia me ka shen say oye bema onya bema. Onye bema. Na odi wani ehunu sei da. Ena wo ka kire no ofon so say onye bema. Enti wo eye wo ya. Oh, me pa me ka je so nya abotre no dabi still odidi matem basabasa. Me so man kasa me ntimi ndidi batem because me nim ni power ye. Ti me be bia me ma me kwa za ka jem say an. Wo me ntimi nche wo pechi number 4 ni. Wo dem be kwata chi ma we say hemfa. Ti wo dem be kwa dia me ntan wa honfa. Ama honfa honko. Ena 23 years wo si a chire. Ko bone fast. Enti wo koye na wo ka kire wo nipa no so onye ne dey. Me ka je so o man nyemre. Ti me later o me sa koye say ade na me ya me man nti nipa na osan sesa ade e ma me toto nyoma ma o ye man nti me ba me ka che ma me ne say de woman ni nti ne ba no omo epa omo fa chi no mu bisa de nipa o ha ni cause me de me gitum se me akọ ha no ai me gitum wakose ye ma ne nyemre ai me gitum cause nyem me nti me te o me kan na o wa ba be ka che se okọ hemfa bosom so okọ hen ne koye ne sa ade no okọ bosom so say ye mane nyemre no hu se bibi wo wiase 23 years wow de wo yen na ma minim na josi o ma minim ma menti ase same wo se ye de wo ko ba bi se ye ma onyemre unnim no na wadidi na tem wo bo adwaman no wano so odin pechi number say number 4 number 4 pechi mafuwa ena wo nti wo ye killer wo ho on se wa yem na wo wo so account abrantie na ti wani mu no oso akose ye nsesa no se ye sesa ye sansesa asembe na wo busa no asembe na wo ka kire no de oso onye be ma bia no 96.3 kasa ye ti o Yes. yeah So fachem why. Me pa chawo na so woni abaye. Mami, baby edru no. E che opa na ye pe o. Asembe na obusa no. Meba. Asembe na obusa baba no. Meba sa me mama me nkasa. Asem na opeso ka no. Kai bai. E ma ye pa ye chawo. Me ne wo papa nyina pa abema ni abaye ye chawo. So boni bia no a. Ayi. Waya no won fa nche no. Me pa won mu chawo pa. And would moko and some patch on the stereo at the etianity. A chopa no. Me I nearby about Omo, and I'm catching so. Me my film macum. Corner me person who say no biana. No, you are seen it down now. Cause unimobi. Now, me no more meet me for ubiqua for me meeting Panipani chose. At the 90 Panay no function. Call me minim na onim nya utimi ye na utimi akura 23 years de utimi kwon say ye nya obi bibi de minim de mani hu intimi obi fom mekura me fom obi fom mekura me mitimi sa pani chose on fa ncheme na oye ne sa no ka che Jennifer say na okoya abrante no Jennifer me ka che so ade na nipa na ye me no me kire bibi me ka che Jennifer ma Jennifer ka jem so pa me ka che se bi ye mflo bi nka enye sa odi eni Jennifer o we na me ka me ni nya ne ti ye geneti area nti ma fa ni se minu aba and the area of our boys in I fancy into no case you ever be sent in ever buna kianka sanka ebe ba na wo nko amekwa mitimi handle ono kule ba ko pe menya killer me biso be ho biso bia be ka josem beku ba se me ba be ko de me mitimi handle timi ba ma se be ko me friend kula no so obo be frame man si kwa so mpu later on me wan so nya me number of frame bi didi matem Sami unya ne number we. Unya branti number we didi na tem. Jennifer na de mami. Jennifer na de ne number ma so senti na. Jennifer de nti na de ne number ma no. Pa so we the number for me phone so no you say me boy no nti we the number for me phone so. Ade na ne unya branti e kasa dodo. Pa so da be sometimes ana me friend manager ade wo fie de brain school. E na oyi ni number of phone so. Pa so wa. Oso na de ma no. Anya me na me de ma no. Sami o se nyon ne de ma o. Asem ne de mon kan kura branti meni age ne ho papa free se wa kan kura wo mu momi anu mo jan wo bi e gba ne hwene wa ha won kan kura wo be wu kan kura wo mu on kan kura e na momi anu no asem ne fam ho no we re ho na mo gba hwene wa ha Jennifer na eche ne ho na so ntimi nkasa na wo so aka na wo gba hwene e na ono branti no de wa ye no waka se wa ye wano Uye dwamanfo be ma wano so ya utu nipa ho
on worry. Eya disua de on de aye wa wo de te wo. Wo kwa agisi esu omu. Wo kodi utena ma me bre. O ma me na ebre. On sa untimi gasa. Fine. Kan bibi cha brantie no. O me dia cha me afim akoma me dia. Manin sampa o che obiem. Ka bibi cha no. Jesse. Tuya. Say bia ma yo be na bia fa chem wai. Me bele wo me. Fa cha do nan baby. Me pura na me bele kesi. Ate. Ma me dia cha. Me ma onse dia mba me ka jo se ma afim akoma me fancha me ma ho. Sister mai. Ntimi nkukuru no. Anso so ye bibia no agese mfeda no. Ntimi sra oboni bia wa ye ubia no. Fa cha no ma me why? Me dia cha. Fa jo nti me call ho no. Me call ene. Ana me ka jo se still na nipa no me ka che me nipa se still na nipa na se. Ne honto no se de bi ono wa ye ba nipa no afun bebli. Me be ka che ro mu nyina se nipa na afun bebi nti no. Bibia omo be koro mo ko mo mbisam yi se bia nipa se nipa be no fun no. Enko so se wi ono na duabo. Ono se eduabo no enyo no a star according to store no si bo ya no. Se wonye ade na enyaw. Ja no di fonte na enyaw. Nti se o se ade no wonye ade enyaw mo ko hwehwem di nti a. Ese agent no so monya no agent ni nua no. The beyond the nya. Monya Agent ni nua no wanya no ene no akasa. Ena o sesen. Wo se wontimi nya saada. Ono no ofre no yi funso. Wo se wontimi nya saada. Wo se me pa betimi ayo obone. Entokwa ana mu nyina ko. 6.3. Wa kan bia kire me nsima kan bia kire. Na me kwa akoyo obone bi. Saa no ono nso kan se nyi ono a onya ne bone bi ada. Wontimi nya saabra. Onye ni boni bia. Nti sam tu ga sa ka hwan. Ese abrantie ya ba Jenny wa ha. Agent nua no se onye hwe. Aka hwan biem. Jennifer hwan na onim sa aka no. Ndi eji so no cause me ade minim obi aka ho. De okache mani say the agent ni bi atu na do obi atu na do we adwumem. Eno kwa na okache minim bi afa ho bi. Sami aka hwan biem. Agent ni na to medu. No akodu. Agent ni nua na ato aduru. Na nyo no nso na afre no nso awo so wontimi nya saa wono ne kasa ayem. Ye ho fa. Yo rade. Wakọ aduro so da. Wakọ aduro so da. Ka biwa num na kasa wakọ aduro so da. Patch ai. Okọ ese okọ ya dai. Ko stem ko afa pa. 96 points. Ai sa. Debi onyare no. Wakọ aduro so da. Wakọ ba bi se okọ peska da. Debi. Unko obi da. Unko obi da. Ya ti ya behwe na edi echire. Na yakohwe se yeduabo a na ye afiri ho. Ama ho ato nenso no kure. Wo kono. Oti heya ampucheche ya kawo. Se wo ka no kro, se wo twa ntro. Ye kone ntro wo ma ye dane anya dai. Ena ne enti ka no kure. Ba ma tuntum. Kanu kure na holo na America. What do your baby ase didi na temda? Debi. What did your baby tema ma na hye da? Debi ende dina na. Midi na tem na ka se me imagine na tema ma na ye ni aka. Sami tuga. Dan na nso so wo ye wanka na sam wanka. What did he die na tem say? Rade Yesu. Kama ka chance ni honget. Ni honkete nkete. Obana rade atempes. Osre Yesu. Wo sesre. Obana woni na da wie no ka chense ni honkete nkete. De na utimika asem ne kire no. Lawson FM. Yenimwa. Aw. Kase ma wano eni wa ya asinti. Ombra obre. Anu no eni wa ya asinti. Ombra obra otewo. Oba na woni na da wie no. Wo sa ka kire ne se oba ne ho nkete nkete. Hwe na kan so na nani age o. Jane odi ye wa ma wo kan sa asem ne kire no. Obeto Jennifer be born with them hona. And our friend ye ka
like o frame di matem nka se on fane ho ketengi tesen ko Jennifer okoto dina ho no kokobo no me pa so me koto no by mambo no mu ye bio nkranke to abawi ase tese monko sam to de erade monko same ho acho me ju ho no mambo no me ju ho na same ni pie ye na je ho nso pie ye nti ne phone keke na me fa de ko mambo dina ma fa me sakranka no same wo so amono nso so obo no namba no so oba na dina esu wakacho se me na me bo no se vou de o aponas no ena osu so no ne frɛ na ompena abebu no se ompena bebo na sum na osu kyerɛ no ena wo foke no so onfa ne ho nketenkete nkɔ oba na one na dawie na ompena beto so no wo se foke no so onfa na asem ne ho nketenkete nkɔ wo so adi awie ana wani se wodi wie ansa na ompena eba ha mente midi wodi sei What me di say answer na ompana neba? Be week. Hey, mo ye bi wo dem ho. Mo ye bi o. Yate, enti mame, Dina ye kan say Jennifer eni abrantie yi ni asembe na mo ka a kire wo mo ansa na yakọ akohwedua ne ho asem. Mate, ndamose. Dia me ka kire wo no man sa chopa na me wo mo amepa wo no. Na Jennifer no de wani ehu ni da. Mene da mi yida kro pe ya woni yi abrantie ba ya ye pa wonu mo chaw e ho bele na yade no e pempen so na nyenye kesisen ene wonu mo ba ya ye pa ye tika bibi chiro mo na enko nti mi sram wa ye pa mo chaw boni bia wa ye mu bia no mfa nche no ne enko da ne dua no na enye yiye ma me sram. Okay, Jenny asembe na oka o ex asew Paso de waka yense yatse. Yo. De bibi ache. Yo, me de mase why? Okay. Eno nti ebehwe na nana edi achiwe na yakwa akoda ne dua no sebe ye edi asomdue beba. Enti yese kọ na nkoye boni biem. So wo de wo se ye den a obedi meba. Wo hotowa. Ah? Wo hotowa se ye de obedi bi. Medi. Obedi. Why you say who O se eden ya obedi, se eden ya obedi. O se say, ma sembe na o kan ya o kasa asem na cho no. Asema you say, ana me say ma wu. Me so aye say si ho no ba sana Ana o se say, o se ka cho ma me say. Lawson FM. Kana ke 6.3. Say ada me wu. Wonwi. Wonya ti ase ne nko ado mo to wa obedi biem. Hey, sami adwaman. Enu de hu hia. Lydia bra. Sam tuga case ni mo emame. Same de wa ya branche bia ne ho be ya ahomete papa kire say abranche a wasi so nyame adom last time obaye wo ye wadwuma wanya wo car kire say wo de masem ena asi wani so ena kire say obi ko council so anu adi natem so ati ase na de eye mi hu wo won nsem on be kan ye nyina woni erabe ye oka Jennifer se yi hu awan no just empratwe nso yetimi bodu amaninya eno menti ase afia se woni abrantie twempena wonware o wonsoso nware no munye mujafre bi anasa munkantam bi ento ho eye den na duabo timi bam ne timi nya enya no na mo meme gidi yese bibi ewo baabi a same enka ho no kre na abrantie ya ono betena ha se onya akukoduro me nso so me de ne ko baabi ena abrantie ne maba na aba na omo ho chese wadru mfie sen a wahunu duabo me de me hu koja eni ti nyame sro no se de ani ho yemfa asemo nche anasa wo ya abrantie sabi menka samo nkonkoko entokwa de na mom wo kira be ma se me na aka se ya kira me eni e bi ase ya na se no enu se enu ni ho se gise wo kokko bodua wo de ni koja se yensei no eni ti bra wo betina ha ntu hu bra wani age wani aka wo ho ohun wie na aso wanu ho so ade no emia no eni ti muma ye nya de me pese mi kira so ne se duabo
duabo me de no me ho ne ho akogya na eduabo fo tantan bi abaso me de wo no nana ne wa sefo wo ho ahwan mu nyina me de wo mu nyina ka ho masenhye eno ho na kire mu saade no otumfo adaroma wa bra duabo wo mayi mu so ase na wa wo bodua na ya na ho to sei eni ti me de sami empire na me bo no se onya no ho no onde no ho wonu an wote wonu wanye adwama wonu na no ya wonu mu na duabo nsusu wonu mu ofa ba we wo fi so oye adwuma wote ka mu eni ti wo betimi afa obi a ene ne afia wo bisa no wo se ya no ho to no obese di biem wanya na dwen se na so sha obese di biem ma me se wo bese di biem so na me di biem adamewu na danti ne ho na wo de ma no ho to no hwe wo bese akofa foforo na mo se nyame bua no na no kofa fofa onhwe ye kwan a wonam mu ne se tibia wo mu no onfa nyesua de na eraba no nso a won so ye befa awa na wo befa me your friend say me girl me daughter wo obi de ne ba school a wo no wadi kan akọ school no che so ye senior ntin wo mo e wo asini nyina ya daughter na ebi iche bi me nkase saa na eraba etie de na ebi iche mpana na ebi iche we na muntwitwa saa ne mafo na mo ye no school mu ene mro no so ene your friend say mantem a motete no ya bribia no mo pa asem ama mo ho asem de empenipo enipa ene pe ne ho asem was for me do bibia so je be my kwehwe video no eba ye be ma na die abusafo according to anasi the we all kasa ne kire say school daughter ne die okosi ne pe because untimi mbie wa no nka nkire ye say unkosi nipa ne pe ene duabo ne enyaw untimi nkasa de ne da esanse mutunu na mubo odua udi obo odua aka kire oba ne se wafa wachi da se ni se ye de enya no ene onu so se so wonso wesi ni school daughter ne pe da se ni se ye de enyaw one ne de ne enya no wo de no ene enyaw sisi ade yeva ne so okay enya ne de no sisi anu why na wabo odua because sisi anu ma me so omukọ ba bia yesi obeyi ena waye de wabo odua eni ntino eye no kore ni school daughter ne de uka bibi entini gitumu na yempre waya wesa eno so aye de uhwe no class 2 na etifi na ni so obesa so akopọ oba foforo because the way ka na nsem no ya ntina ase ne kasa ya bafom eni ntino yesre se wo kwoti bie bi mu ne ye bisam a aya mo nka no kore no na no kore no enkumo ubetina honum de ntro no aka ntro no sama wetimi ayede atwa na nanom wonse no enti yesre mo se mu ye bibi na ye bisam asem na mu make sure se mu beka no kore no medi mafia eni ni team ni di minim se ombekwa kohwehwe mu se duabo no eye oba ne die no anase bema na ene waba betina Lawson no so cheche ni nsemu se bema no fe no edi natem eni do odi no ye de ekogya ya ye behu nipa kora eduabo no ne die enya abema no etimi adane na etimi di asubia ye etimi aba yesre duabo die enya de papa so bi yo bibi kwa na fanimfum so ye de eche no momfa ni muso nye de enko maye bie ya no enka nyame bia later no ye benu ye ho because ade ya wuke enya nipa no ba onase bed e pa uchowa sometimes ni unu like you get some regret be say oh I didn't na me so me de me yes sir eni ntini ya no a ye di ntene edidi mekodie busuafo yetimi di ka bibia ema ni yeye omo engu nsa omo anye hwe na so omo kae no abemu enti yesre eduabo enya de papa nipa ni ya oboni a odie mani nye de manenko sometimes no na obi yo bibia eja na nso uye den ya nipa na ese odi ne mfum so ede eche no nti yensu asade ewe na entime emwa yebusiafo ha emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no edi amami midin educate mami esi anesen e be sanso edi hyiemu e wo fidem hasen so ebi ebusiafo